Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni teman mama kita buat gulai tunjang. Asyik FYP je kan dekat media sosial kan. So jom kita buat gulai tunjang. Nak pergi ke Indonesia memang tak lah. So hari ni jom teman mama, okey? Antara bahan-bahannya yang ada. Okey, antara bahan-bahannya mama ada serai, bunga lawang, kayu manis, cili padi, cili besar, bawang merah, bawang putih, daun limau purut dengan daun salam. Dan tak lupa buah keras. Dengan ni mama ada ambil sikit jintan manis dengan biji ketumbar. Dan primadonanya aka urat ketin. Okey, yang ni direbus dulu. Lepas tu korang kena cuci bagi bersih, baru hilang bau. Kemudian korang blender bahan tadi. Okey, mula-mula sekali kita panaskan minyak. So kita masukkan yang kawan-kawan tu tadi. Kemudian kita masukkan bahan yang kita blender tadi. Lepas tu kita tunggulah dia punya bahan-bahan tu masak. Okey, tak lupa macam mama tak ada kunyit hidup. Mama pakai kunyit serbuk. Okey, kemudian kita masukkan daun limau purut. Kemudian kita masukkan sedikit air. Dan bolehlah kita masuk tunjang aka urat ketin tadi. Okey, kita masak sekejap bagi tunjang tu agak lembut sikit. Okey, kemudian bila kita rasa dah okey tu, bolehlah kita masukkan santan. Macam mama guna 1 kotak santan. Kacau-kacau. Kemudian korang bolehlah perasakan dengan garam, cukup rasa, ajinomoto. Kalau korang nak pakai ajinomoto, korang boleh letak ajinomoto. Kemudian tunggu sampai santan tu masak dan tara gulai tunjang. Macam mama ada tahu, so mama masuk je tahu tu dalam gulai tu. Nampak macam sedap sikit kan. Dan bolehlah korang hidang makan dengan nasi panas-panas pun memang mantul lah. Kalau lagi-lagi kalau ada keropok kulit, memang sedap lah sebab keluar dia pun pekat. Makan dengan keropok kulit memang ngam lah.